भाई चिंता दे और कुछ खाने भाई कौन दे दियो भाई हेले मत खाइ दउ ना कोन चिंता कौन ना भाई सतर खाइ दउ ଆଉ ମୁଁ ତ 200 ଟଙ୍କା ଦେବି ତୁ 50 ଟଙ୍କା ପେଟ ଭରି ଖାଇଦବୁ ଆଉ 150 ଟଙ୍କା ଆଣି ଦେଇଦବୁ ନା ମତେ हाँ भाई पापा फेर दी भाई ହଉ ନେ आइडिया सोडा खा जा सोडा दे दी भाई ଆନ୍ଦଲ କିରା 50 ଟଙ୍କା पता था खा जा तीन में मैंने सोडा खा देली ହଉ 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 ଖାଇଲି ତ ଦେଖିଲ ନା ଭଲ ଲୋକର ସବୁବେଳେ ଭଲ ଆଗା ହବ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ ଜାଲି ନୋଟଟା 200 ଟଙ୍କା ଜାଲି ନୋଟଟା ମୋ ପକେଟରେ ପଡିଥିଲା ସରେଇ ପାରୁନଥିଲି ଏବେ ତୁ ସରେଇ ଦେଲୁ ଆଉ ହଉ ଭଗବାନ ତତେ ଖୁସିରେ ରଖିଥାଉ तो वो सोडा ही पिला वो बात तो कबूल दे रहा है कि वो कबूल नहीं बोल रहा